N'hi a mai di un che ni demando se sa ben quand il y a des locuteurs de Nisarte. Et la vérité est qu'il n'y a pas de studi. Donc, saben pas. Infatti è una questione che si pone un po' tutti. Io cura aves pausa la questione, mi sono un po' interessata in memoria de master che si sta facendo nel 2016 da Maria Catarina Manzoni, che ella si è interessata ai differenti categorie di locutori di Nisarte. E mi sono detto, beh, sai che ne trova una risposta dentro. È pas una risposta che viene dentro, ma è giusto sapere a sen che sembra un po' il locutor Denis Arte. Ella parla già dai locutori nativi. Alors, le locutor nativo, a quoi era la mia grande descoberta, le locutor nativo en pas parla l'unisarte avant de parler le français. N'hi ha poco che riusciu parere a seta di parlare l'unisarte, perché infatti tutto lungo del secolo XX fino agli anni di 60 l'unisarte era proprio la lingua della società, la lingua degli adulti, ma ai piccoli si parlava en francès. Et à quoi est ver per lu vieille des 90 ans, des 100 ans, et parier per aculu qui avions en 2016 et 60 à 70 ans. En fait, a trouvé juste deux personnes qui ont commencé à parler nisarte et des noms de parler français en limitant des agriculteurs, ma crisi qui erano proprio des rebelles, infatti le super e accudigen si può donc une tabessaia en dezena. Sen che suona ella l'locutor natiu, son l'locutor che han tutto sentite lui adulte parla nisarte e che l'on commence a lu parla cura son vengute un po' mai grand et qui lui paraît en accepta che entro un monde dai grand. Donc, il y a qui ont commencé à parler l'unisarte à 6 ans, il y a 20, il y a 10, il y a 15 ans. E n'hi ha avion des evocciants. Ils sont comme mes locutors natifs perché l'unisarte l'ont jamais impara. A partir du moment où on commence à le parler, l'on parle au cadaggiù, que le locutor natif, e ben, infatti, sono des personnes qui sont issues avant gli anni di 60, e che sono des millantes, ma sont tout plein plus pauvres que des enfants et seront tout plein plus pauvres d'acquidéants. Après, de la même génération, il y a le locutor passif, sont tous aquelus qui sont issus de questa società che si faillia a Nisarte, ma ulu on jamais eu le déclic, lui su parelian toujours par la française, et ben ulu on continue à parler française, même si à l'entourné du lui si parla a Nisarte, mais tout de Nisarte un po' dappertutto, oh va bene adoba, tau la vidi un dune mila sau de cava comacco, ma sont incapables de conjugar. Et infatti es lu segni quand jamais au une vera conversation a Nisarte. Utilisent les phrases quand toujours sentite, ma en jamais puscu utilisa la lingua per ulu impropi. E après, il y a un autre, le néolocutor, tu y a qui quand impara la lingua, qui sont anate ai cours, ou allora che la impara un libre, la littérature, ali kawa komako, a qui bah, déjà quand impara l'unisarte, il y a tout plein. Il y a 3 ou 4 essais giuve qui passent au bac et cadin, le au bac anisarte existe depuis mai de 20 ans, donc il y a tout plein, il y a tout, il y a qui d'ailleurs association, tout à coup. Aquí la question est des 5 souvenirs locutors. Perché è spatu yaku che sono andate a dei corsi di Nisarte che après sabon parla l'Unisarte. E cosa auprès d'où mettant la limite per poter fare la nostra studio. Le locutor nativo e il neolocutor si riscontrano escasi jamais, ma il y a quand même deux catégories qui sont un peu tra les deux. Sont tous yaku che sono issus à l'époque dont si parla a Nisarte per carrière et dont la société si faillit a Nisarte, ma lui ont pas eu le déclic sur le cas. L'ont eu tout plein plus tard, à un moment où la société era passata à une société francophone et tout le monde parlava en français. Et a cul en vourgu parla la lingua, ma il n'y aura plus le médian de l'ufaire à l'entourne, mais lui ami qui lui paraît et tout à coup. Donc, eh ben, c'est en fait, sont andate veire le néolocutor, sont andate veire le mitan dai militante per poder reimpara la lingua. E la dernière categoria è che Maria Catarina suona lui erudite. Sono dei locutori nativi che hanno visto la lingua morire e si sono dit poden pas lasciare fare ecco. Donc io mi vo bulega per fare che questa lingua continui un po' mai. Donc io si sono interessata alla letteratura, si sono interessate au monde dei neolocutori, au monde delle associazioni e tutto ecco. E donc io fanno proprio lo legame tra quelli due mondi.
E tutte sen che vi può di dire senza cifre, ma speri che li piccini informazioni pourriano aiutare qualcuno che vorrebbe a fare gli studi sul nombre dei locutori, che sarebbe tout plein interessante, perché il y a tout plein de monde che si pose la question. Per che un mese de genouille si sia messo in testa di rispondere alle questioni su l'Unisarte, donc non esita a posare la tua questione nei commentari. Ok,